postao sam zvezda. Vreme je da odem iz tičijeg gnezda. Majko, postao sam zvezda. Želim da na licu osmeh evangelija. I velik pozdrav ljudi, danas radimo pregled filma Bardock the Father of Goku, ili tu u prevodu Bardock Gokov otac. Moje ime je Matex, a vi udrite po subscribe-u da postanete deo Matex Squada. Na početku priče njegov sin Kakarot, koji je upravo bio rođen na planeti Vegeti. Priprema se da pođe na zemlju i da pobije sve oblike života na planeti Zemlji. U međuvremenu Bardock i njegov tim odlaze na planetu Kanasa. Nakon što je planeta izgledala lišena svakog života, Bardock sa njegovim timom donosi odluku da se odmori da proslave pobjedu. U tom trenutku jedan preživljeni ratnik je sve to slušao i napao je Bardocka, prenuo mu je vidovnjačke moći i rekao: "Sada ćeš moći da vidiš tvoj užasan kraj kao što smo i mi morali da vidimo." Posle toga vidimo Bardocka koji se nalazi u kapsuli za regeneraciju. Mogao je da vidi užasan kraj planete Vegete, video kako njegov tim odlazi na misiju bez njega. Frizina desna ruka Zarbon je savjetovao Frizu da eliminiše sve veće pretnje. Dodora je pošao za Bardockovim timom. Dodora je ubio ceo Bardockov tim. Kada je Bardock došao na tu planetu, imao je šta da vidi. Ceo njegov tim leži na podu, mrtav. Video je Dodori i odmah je ustupio u borbu sa njim. Bardock je porazio sve, ali Dodorija ranjava Bardocka. Bardock je ležao ranjen na planeti Mesa, ali uspeva da se vrati na planetu Vegeta. Prolazi kraj svog sina Kakarota koji se uputio ka zemlji. Ako Bardock pokušava da prenese vesti da su oni u velikoj opasnosti, s obzirom da je sada shvatio, Frieza će ih sve uništiti. Oni se smeju na njegovoj tvrdnji i Bardock sam organizuje napad na Frizu, ubijajući sve manje vojnike. Bardock je pozvao Frizu koji se nalazi u brodu. Frieza je napokon izašao iz broda. Bardock sa svojim blastrom gaja Frizu. Zatim Frieza uzvrća svojom supernovom koju ubija. Bardock je video još jednu viziju. Video je svog sina kako se bori sa Frizom. Onda se uverio da će Kakarot biti taj koji će poraziti Frizu. Bardock daje mali osmeh dok umire zajedno sa planetom Vegetom. Kada je planeta na ivici miniranja, Frieza se nastavlja smijati i uništavanju svih sionaca. Govorio je Dodori i Zarbonu da gledaju taj spektakularni vatromet. Nakon toga Vegeta je bio obavešten o uništenju planete Vegete. Njegov samski ponos ga je držao u neizvesnosti da ne zaplače. U tom trenutku Goku je pristigao na zemlju. Tu ga je našao jedan stariji čovjek i odlučio da ga odgoji. Njemu nije bilo čudno što to dete ima rep. Bardock je sve to video. Film se završava Kakarotovim, to jest tada već Gokovim herojskim djelima koje je učinio na zemlji i dovodi nas do borbe Goku i Frize. Nadam se svidio klip. Ako jeste, lajkujte ga, udarite subscribe dugme da postanete deo Matex Squada, a mi se do sljedećeg klipa vidimo. Pozdrav!